is in all its splendor. We're going to begin at $800,000. Mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuneke wagurishijwe akayabo ka miliyoni 6,200,000 mu cyamunara. Uyu muneke utatangajwe icyurimo cyatumye uca agahigo mu guhenda, byari byitezwe ko ushobora kugurishwa miliyoni 1.5 y'amadolari. Iyi cyamunara yitabiriwe n'abantu 7 bahataniraga kugura uyu muneke. Wahize abandi yawishyuye miliyoni 5,200,000, yongeraho miliyoni 1 y'imisoro n'andi mafaranga atatangajwe, bituma igiciro cyawo kigera kuri miliyoni 6,200,000 by'amadolari y'Amerika. Ikigo cya Sotheby's kimenyerewe cyane mu bintu by'icyamunara nicyo cyagurishije uyu muneke. Umushoramari w'Umushinwa Justin Sun niwe watsindiye iyi cyamunara. Uyu Sun azwiho kuba ari washinze urubuga rwa Tron rukora ibijyanye n'amafaranga yo kuri internet azwi nka cryptocurrency. Mbere yuko uyu muneke ugurishwa, wazengurukijwe mu mijyi 9 yo ku isi, ibyakuruye abantu bagera ku 12,000 mu byumweru 2 mbere yuko iyi cyamunara iba. Tim Harris ishimwe, ijwi ry'Amerika.